Amakuru atugeraho aturuka muri Congo nk'uko tuyakesha umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni uko umwe mu bajenerali bakomeye muri Congo yatawe muri yombi. Kandi n'ubundi umuvugizi w'ingabo za Canada atangaza ko Canada ari yo muterankunga mukuru w'ingabo za Congo. Kandi turongera turebere hamwe raporo y'umutekano y'itsinda ry'impuguke rya Loni ibyo rivuga ku mutekano wo muri Congo. Tubahaye ikaze mu makuru arambuye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe ukore ku nzogera, amakuru yacu ajya kugeraho 5/5. Nk'uko tubikesha umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Ekenge, atangaza ko umwe mu basirikare bakomeye b'abajenerali yafunzwe azira kuba yarakomeje guhonyora amabwiriza y'ingabo z'igisirikare cya Congo yo kubabuza gufatanya n'ingabo za FDLR. Nk'uko avuga ko buri musirikare ipeti ryose yaba afite atemerewe gufatanya n'ingabo za FDLR. Kandi uyu General Bruno Penza wafashwe anashinjwa imicungire mibi y'abakozi ndetse n'ibikoresho bya gisirikari. Yongeyeho kandi ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bugomba gukurikirana iyi dosiye y'uyu mujenerali mu buryo bwimbitse, kandi ko ingabo za FARDC zizakomeza gukurikiza amabwiriza y'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yo ku itariki ya 21 Ugushyingo 2023, avuga ko bibujijwe gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'inyeshyamba z'abanyarwanda zirimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Nanone yavuze ko uyu General Bruno Penza, komanda w'akarere ka 34 k'igisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, yafatiwe i Goma kuri uyu wa gatandatu. Mu yandi makuru avugwa muri Congo, abayobozi bw'abasirikari ba Canada bashinzwe kubungabunga amahoro muri Congo baratangaza ko ari abafatanyabikorwa b'ingenzi mu mugambi wo kurinda ibitero by'umutwe wa M23 ugamije gufata umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu. Gusa nyuma y'agahenge k'imigwano hagati y'umutwe wa M23 na FARDC, ingabo za FARDC zohereje indege z'intambara kurasa M23 aho zari zikambitse, bivuga ko ari umugambi wo kugira ngo bazishushubikanye zisubire inyuma. Bivugwa ko kandi inyeshamba za M23 ubu zikambitse mu misozi yo hejuru y'umujyi wa Sake mu marembo y'umujyi wa Goma. Goma ifatwa y'ingenzi kuko ari umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, kandi ikaba ariho icyicaro gikuru cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Congo kiri. Kandi n'ubundi Goma ni ihuriro rikuru ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiyongeraho kandi by'umwihariko ni uko Goma n'ubundi ari umwe mu mijyi minini yo mu ntara y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu abaturage bo mu mujyi wa Goma bakaba bafite ubwoba cyane kuko bazi neza ko isaha n'isaha M23 yagaba ibitero ku mujyi wa Goma. Nubwo ingabo za Congo zishingikirije abasirikari baturuka muri Afurika y'Epfo batangiye kugezwa i Goma, ariko ntibibuza abaturage gukomeza kugira ubwoba. Gusa nk'uko ibinyamakuru byo muri Congo bitangaza, biravuga ko ubu ingabo za Afurika y'Epfo zifite manda yo gutera umutwe wa M23 kugeza M23 imanitse amaboko. Guverinoma ya Congo kandi
yahaye akazi abacancuro ibihumbi n'ibihumbi baturutse mu Burundi no muri Romania hamwe n'imitwe yitwara gisirikare y'abasivile izwi ku izina rya Wazalendo mu kurwanya M23. Kapiteni Johnson Ribottom, umuvugizi w'igisirikare cya Canada, yagize ati: mu mwanya w'abakozi babo mu cyicaro gikuru cya MONUSCO, abasirikare b'igisirikare cya Canada CAF bafite uruhare runini mu gutegura no gushyira mu bikorwa Operation Springbok. Yakomeje bikubiyemo kuyobora gahunda zihuriweho mu bakozi b'icyicaro MONUSCO, gutanga ibikoresho byo guhana amakuru, guteza imbere ingamba, gutegura igenamigambi ry'ibikoresho, gufasha guhuza ibikorwa n'amayeri y'urugamba z'ingabo za guverinoma n'abayobozi, ndetse no kugenzura iyoherezwa ry'ingabo za MONUSCO mu birindiro by'imbere. Kapiteni Ribottom kandi yakomeje avuga ko abasirikari ba Canada ari abaterankunga b'ingenzi mu igenamigambi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko bazabafasha kubona igisubizo mu migwano yiyongereye hagati ya M23 n'ingabo za Kongo mu bice bikikije Goma. Yasobanuye ko iki gikorwa gihuriweho cyo kurinda umujyi ku mihanda myinshi, guhagarika ibikorwa byose bibangamira abaturage baho cyangwa ibihumbi n'ibihumbi by'abavanywe mu byabo bateraniye mu nkambi ziri mu nkengero z'umujyi. Nubwo abasirikari ba Canada muri Kongo atari benshi, niyo ya kabiri isigaranye abasirikari benshi mu ngabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Rotterdam, impuguke mu kubungabunga amahoro akaba n'umwarimu w'ubushakashatsi mu bya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Canada muri Toronto, yavuze ko Canada yemerera ibindi bihugu guterura ibintu biremereye ndetse n'akazi gashobora guteza akaga muri Goma. Yatangarije ikinyamakuru The Global ko ariko abasirikari bayo bakomeje gukora umurimo w'ingenzi wo kurinda umujyi. Nanone kandi raporo y'akanama k'umutekano muri uku kwezi yanditswe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo, kandi The Global and Mail yabashije kubona kuri uyu wa gatanu, iraburira ko intego y'igisirikare cya M23 ari kwigarurira umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu, kuko iyi mijyi yombi ari ingirakamaro mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo. Raporo ikomeza ivuga ko u Rwanda rwahaye imyitozo ya gisirikare M23 muri uyu mwaka, kandi rwohereje ingabo zivuye muri batayo 5 zitandukanye zo mu Rwanda zambuka umupaka winjira mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu Kwakira kugira ngo zifashe umutwe w'inyeshyamba. Igitero cyateje amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo mu byumweru bishize. Muri uku kwezi, perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ushobora gutorerwa manda ye ya kabiri yavuze ko naramuka atowe azatangira intambara hagati ye n'u Rwanda igihe ibitero bya M23 byakomeza.